il-gaming u l-intelligenza artifiċjali. Żewġ oqsma li saru jissemmaw ħafna bi prominenza f'pajjiżna iżda qajla ħsibna li jistgħu jintrabtu flimkien. Waqt konferenza tal-iGaming li sar f'pajjiżna wieħed mill-kelliema ewlenin tkellem dwar l-użu tal-intelligenza artifiċjali fil-qasam tal-gaming. Carl Davis Barrett, inġinier rinomat li jaħdem mal-kumpanija ġiganteska Microsoft, saħaq li l-intelligenza artifiċjali taf tkun għodda utli għall-kumpaniji tal-gaming anki biex joffru servizz tal-logħob responsabbli għall-klijenti tagħhom. There's a lot of potential for AI in their businesses because if you look at what their regulators are saying, responsible gaming, for example, requires them to understand their customer. And AI can do a lot of that information crunching much quicker than a human can. Waqt il-konferenza li sar f'pajjiżna bi skop anki għax dan ix-xiber tard qed jara fil-potenzjal u qiegħed ikun pjonier b'qafas regolatorju b'saħħtu f'dan il-qasam, attendew xejn inqas minn 700 partiċipant Malti u barrani mill-oqsma tat-teknoloġija tal-gaming, l-intelligenza artifiċjali u l-blockchain. Davis Barrett jisħaq ukoll li fejn ma jistax jasal il-bniedem nistgħu naslu bit-teknoloġija u dan imur id fit mal-politika tal-gvern xpronata mill-Awtorità Maltija tal-logħob li tisħaq kif settur bħalma huwa tal-gaming irridu wieġbu ħtiġijiet tan-nies f'ambjent sigur. L-inġinier tal-Microsoft jgħid ukoll li l-kumpanija toffri servizzi ta' intelligenza artifiċjali fi pjattaformi virtwali għal kumpaniji tal-gaming li qegħdin jitkatru f'pajjiżna permezz ta' investiment dirett. The good thing is, Microsoft is present in Malta where the gaming industry is booming. And we've realized that there needs to be that investment to help the gaming companies, achieve that next level. And I think AI and gaming and Microsoft are in the right place at the right time. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.